kiembote kwana ne Kongo mwakulu linanga kiembote kieno endio yotwa boba ipangieno apangizama mukamba nginanga konkangu wa ukulu wa Angola koeli nangabo ana ne Kongo miondo mine Kongo mibuidi diaka se pasi kwandi elufwa yani fumu nzambi obange lufwa kansi ejodongi nanga diadi kulukamba vo pangieto André Sébastien Bapi fuidi pangieto André Sébastien Bapi ikumba gele kumbokelela kwa ku Londres kwana ne Kongo tuka província do Zaire província do Uige ate kuna kabinda enukululu kalange kwaku ku UK ku Reino Unidos pangieto André Sébastien kenadiaka umoyo ko apangizama ediambu ngina diaje kulukamba vo emvula nakanoka ekyokyo kagwananga ikanatu munanga emvula kasola apangizama kokola ikokolanga mwana kamingi na wana ne Kongo boto kalabagi mosi katu vingi dikubo natu batakana bosi tu babe kanda iwau miondo mine Kongo o mosi diaka wele André Sébastien conhecido por Bapi apangizama endio pangieto ziama dia 29 de setembro às 12 le 29 septembre enterrement à 12 heures endio pangieto nkwaluzolo kakele konda ko mumambo bo ediambo na dibwa fite mona bo uzi songe polo nakakala zao bene nkango mulomba nginanga ko kanda dia ukulu dine Kongo bo endioyo kanzenza ko tungi musibata visikenima pangieto apangizama Luiza lubanike moko eto katulozwa ko eto ziama ngeto katutolomba zizingi ko ezozo unanga zau dimbu kwani nazikala zizingi banika unazololwa kansi nakonda zope ezozo gwanduka zau banika kaziama eto katulozwako ziama mwaukulu lukuizile lufwa ziama yandi yani ne Kongo bobo mono mukwenda ngini nanga kubukwe kwaku kulusale kansi kulusale eno imakulutela kalukomikiko kalukatuliko
imakulu itongulu kamba imalupange yenu yani nyoni sedi yetu ne Kongo apangizama miondo miene Kongo mukuna bwemini nanga ewawo ndio pangeto André Sébastien Bapi wele mwakuluni nanga apangizama Luiza banike moko passive pangeto kaziama ziama kaziama dia 29 mulomba nginanga kokanda dia okulune Kongo yandi kanzenza kokasi tungi musibata bisikinima kile likulupu nako kapena diambo ko bon lembwani konkaka ituka po enzu nouveau meso mokatu tuka kuna chuki tie mulembo mimalu musibata visikinima mwana ne Kongo yani bulomba nginanga konkangu ya ukulu tuka province du Zaire kuna Gwizi ate kuna Kabinda epangeto kenadiaka umoyo ko tuiza tuzasonge polo tubandike pemoko mukona vwandi tuni nanga ketanu kesaba like lumingu kuna yondambu ye acne vumukwenda uninanga kuna yondambu vumukwenda uninanga kuna Homerton Hospital kuna acne naluaka kuna bomberush yeyo ye acne hospital vana bomberu kwani ye Homerton Hospital vatuto vuanila kuna yonzambi ye Manu Santos yani nzonzambi yo nzambe malamu bon Deus kututwa vuandila mambo mapangeto André Sébastien Bapi yoyo idiambu ngakhala diawo de kamba ko ana ukulu eni nanga bo ana ne Kongo di matondo se foko apangizama kukadi ntima ngoloko ezozo wandu kazao zefuana nza epangi kaziama edien kaka igulu ikomigina kalubila kanikopo tunile diambo dien kaka dinanga bo ana ne Kongo tuto vuandile ku Brixton edio diambo di ana ne Kongo kinzu ke mate katu vingi dikopo to batakana katu vingi dikopo obatakana muntambu bosi koko la bo apangi apangi zama na batakana kumona nako mumambu nguna suwe mwenanga lumbu batakana pangi ama kumona kandako yai tangu isongenzola yai tangu kisunzula katuna idiaka itangu die kisweka ko wefa mono diokanda kizola diako tsoni fuanga apangizama diari idiamu ngakhala diawo diekulukamba die matondo se foko